Pozdrav i dobrodošli na kanal Poljo kluba. Kao što i sami vidite, u ovom videu ćemo da predstavimo jednu Silo Mix prikolicu. A u pitanju je Silo Mix prikolica RDLR, kojeg zastupa MBV iz Vršca. U ponudi tu postoje dva osnovna tipa prikolice, vertikalne i horizontalne, ali pošto smo mi snimili ovu horizontalnu, mi ćemo se bazirati na njoj. Po samom kapacitetu tu postoje 5 vrsta prikolice, od 3 metra kvadratna, 4, 6, 8 i 10 metara kvadratnih. S tim da prikolice od 4 i 6 metara kvadratnih mogu da imaju jednu ili dve spirale, dok prikolica od 3, 8 i 10 metara kvadratnih dolazi isključivo sa dve spirale. Kao što smo već rekli, ulazni model je od 3 metra i dve spirale i njegova dužina je 3 metra i 87 cm, dok mu je širina 1 metar i 725 mm i visina od 1 metar i 90 cm. Težina ove prikolice je 1 tonu i 315 kg, a potrebna snaga na traktoru je od 25 do 35 konja. Debljina patosa je 6 mm, dok je debljina stranice 4 mm, a kapacitet grla je od 30 do 35. Model od 4 metra i jednom spiralom ima dužinu od 4 metra i 36 cm, dok mu je širina 1 metar i 95 cm i visina 2 metra i 7 cm. Težina ove prikolice je 1750 kg. Potrebna snaga na traktoru je od 35 do 50 konja, debljina patosa je 6 mm, debljina stranice 4 mm, kapacitet grla od 35 do 50. A njena druga varijanta od dve spirale ima dužinu od 4 metra i 95 cm, širinu od 2 metra i 25 cm i visinu od 2 metra i 20 cm, kao i težinu od 1985 kg. Ostale karakteristike su iste. Model od 6 metara kvadratnih može doći sa jednom i dve spirale. Model sa jednom spiralom ima dužinu od 4 metra i 70 cm, širinu od 2 metra i 175 mm, visinu od 2 metra i 325 mm i njena težina je 2 tone i 600 kg. Potrebna snaga na traktoru je od 35 do 50 konja, dok je debljina patosa 8 mm i debljina stranice 5 mm. Kapacitet grla je od 50 do 70. Varijanta ove prikolice sa dve spirale ima dužinu od 4 metra 955 mm, širinu od 2 metra i 30 cm, visinu od 2 metra i 27 cm. Težina ove prikolice sa dve spirale iznosi 2 tone i 980 kg, dok su ostale specifikacije iste. I evo sada dolazimo do ovog prikazanog modela od 8 metara kvadratnih koji ima dve spirale i njegova dužina je 5 metara i 43 mm, dok je širina 2 metra 255 mm i visina od 2 metra i 25 cm. Težina ove prikolice prikazana je 3 tone i 750 kg. Potrebna snaga na traktoru je od 55 do 75 konja. Debljina patosa je 10 mm, debljina stranice je 5 mm. Kapacitet grla je od 70 do 85. I ostao nam je najveći, odnosno top model od 10 metara kvadratni i dve spirale, a njegova dužina je 5 metara i 68 cm, dok je širina 2 metra i 20 cm i visina je 2 metra i 60 cm. Težina ovog najvećeg modela je 4 tone i 600 kg. Potrebna snaga na traktoru je od 55 do 75 konja. Debljina stranice je 10 mm, debljina patosa je 5 mm, dok je kapacitet grla od 85 do 100. Od opreme na ovim Silo prikolicama tu su jednostrana traka, dvostrana traka, kašika za utovar, zadnji istovarivač, elektromotor umjesto kardana, hidraulična noga za podizanje rude, kao i vaga. I kao što rekoh, ovo je prva Silo Mix prikolica koju smo mi prikazali i ako smo negdje nešto pogrešili, budite slobodni i ispravite nas. A nadamo se da ćemo je negdje snimiti i u radu. A kao po starom dobrom običaju, i ove nedelje ćemo da se igramo, odnosno podelit ćemo majice sa logom Poljo kluba. I sve što vi treba da uradite jeste da ostavite svoj komentar na temu ove Silo Mix prikolice. Kako vam se sviđa, da li vi ili neko od vaših kolega posjeduje ovu Silo Mix prikolicu i kako se pokazala u radu. Da li ima neke zamjerke ili reči hvale.
Eto, ostavite svoj komentar na ovu temu, pomozite svojim kolegama poljoprivrednicima koji možda hoće da kupe ovu ili neku drugu Silo Mix prikolicu, da imaju što više potrebnih informacija iz prve ruke i mi ćemo znati to da cenimo i neke od vas ćemo da nagradimo sa majicama sa logom Poljo kluba. Naravno, lajkujte ovaj video da ga što veći broj ljudi vidi i ukoliko niste zapratili, zapratite naš kanal jer nama vaša podrška stvarno puno znači, a vas to stvarno ništa neće da košta. Toliko od nas, uživajte u ostatku videa i veliki pozdrav i srećan rad.